Morena tātou. Ka timata hea tēnei o ngā karakia I roto I te ingoa, te matua, te tama, me te wairua tapu. Āmene. He hōnore, he kororia ki te atua, he maungārongo ki te whenua I whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Ko mātou tēnei karapenepene mai, e hui hui mai, hei mihi atu, hei tuku atu, e nei o ngā whakamoimiti, ngā kupu miharo ki te atua I tēnei o ngā rātapu. Nau mai, hara mai, ki te mininga, ki te tini me te mano, hei whakanui tō tātou nei atua. Āmene. Kia koutou mā, a ipurangi nei, a pukamata nei, a tinana nei, nau mai. Nau mai I rungi te mōhiotanga, ka aranga anō a ihu. Nau mai I rungi te manaakitanga, ka tohaina a ihu tōna aroha I ara. Nau mai, hara mai, ki tēnei whare karakia. Ahakoa te ātāhua, kei I o ngā pātū o tēnei whare, ko te mea nui, kei te noho mātou, tana punonga, hei whakanui, I ia tātou, kei ia tangata, a ki te atua, ki te toko toru tapu anō hoki. Ka hoki ōku whakaaro ki a rātou mā I tēnei wā, kua wehe atu ki te pō, ko rātou kua mate I tēnei wiki, mārama tau, I tēnei rā, tonu hoki, a haere, whakangaro atu rā. Haere atu koutou ki te poho, tō tātou nei atua o tira, ki te ahuru mō wai, mā koutou. Ka hoki ki a tātou katoa, te urupa o rātou kua wehe, nau mai anō, tino miharo ahau, nā te mea āhua, pō he tēnei tangata, engari I taku tainga mai kia ai o te wairua, kia tau te wairua. Hei aro anō ki tēnei o ngā mea hira rawa ko ngā whakawhetai, ko te punonga, ko te tēnei wharakia, nā reira nau mai, hara mai, a whakatau mai rā anō. Kia ora everyone, just want to welcome everyone to our service this morning. I don't know how you're feeling, but I'm feeling good. I want to welcome everyone who is here, those people who have been around the building and have become like a physical po, actually attached to the building. You've been around here so much. And for those of you who are new to this place and to this land, I welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. In his affirmation that even though our bloodlines might separate us, we have spiritual genealogy to him and through him to Abraham. What an amazing story that we can all participate in. Let's stand for our first waiata this morning. That is our waiata 112, Ngā Wahi. E tū mai. Kia inoi pono ai
koe he makahau, kia ino e ponoa. Amine, amine. E noho whānau. And for those of you still using prayer books, we're doing the 476, slightly abridged version at the start, so there might be a few differences, but after Bishop Hori jumps up, we'll be smooth sailing then. E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana. E mahi nei te ao nau mai, hara mai ki tōna ahurewa tapu. E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei, hei tote, hei māramatanga mo te ao, i roto i tō koutou tohinga. Kia koa, kia hari, whakamoemititia te atua, te kaiho mai o te tumanako, te kaiho i te rongo. Amine, kia hari tahi tātou, ko i hukaraiti te māramatanga, te mātāpuna o te ora. Kia ia te whakamoemiti, te kororia, i tonua mai nei e te matua, hei whakahau i te ao, hei huri te wai hei waina, hei whakatahuri te ngākau, kia tūtapu ai ki tōna aroaro. Tā pai atu o tātou ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toko i te ora, kororia kia koe, he te karaiti, whakatapua mai atu. Ko te karaiti te wai ora, e hora nei, e whakahau nei ngā mea katoa, ko ia te taro i te ora, hei kai mā te hunga ma te kai, hei kaha mo te manene mō ngā kaimahi. Nō reira mātou, kātapai kia koe, ia mātou whakamoemiti, mō runga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimihi tangata, mō ngā moane e horo nei. Nō runga ngā homaitanga papai katoa, tukua mai kia ai o ngā rangi i runga, kia tuku te puehu o papatua nuku e takoto nei, kia whakapapa pauna mu te moana, kia hora te marino kia Aotearoa whānui. Mō ngā tūpuna mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tūmoana, ngā kākā wahanui, ngā puna roi mata, kia te aho te māramatanga kia rātou, kia au tā rātou moi, kororia ki te atua. Te hohou i te rongo. E te whānau a te karaiti i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohou i te rongo. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakaarahia mātou i roto i o mātou ngoi koretanga, aroha mai i o mātou takanga ki te, i o mātou whakaro. Mā te atua i koutou hara kia mau te rongo. Kia ko, kia hari, ko te karaiti, te āranga, te tāro o te riri. Te karaiti, te pau, he renga waka, whakapaingia te atua tō tātou kaihanga. Whakapaingia te atua tō tātou kai taurima. Whakapaingia te atua tō tātou kai iunga ki te ao whānui. Morena. A reading from Habakkuk chapter 1, beginning verse 1 to 4.
This is the message that the prophet Habakkuk received in a vision. How long, O Lord, must I call for help? But you did not listen. Violence is everywhere, I cry, but you do not come to save. Must I forever see the evil deeds? Why must I watch all this misery wherever I look? I see destruction and violence. I'm surrounded by people who love to argue and fight. The law has become paralyzed, and there is no justice in the courts. The wicked far outnumber the righteous, so that justice has become perverted. I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. The Lord's second reply. Then the Lord said to me, write my answer plainly on tablets so that a runner can carry the correct message to others. This vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Look at the proud. They trust in themselves, and their lives are crooked, but the righteous will live by their faithfulness to God. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Tēnā koe te Culbert. Ngā waiata mō te ata nei, te waiata 37. Kaua e mamai ki te hunga kino, kaua e hai ki ngā kaimahi I te he. No te mea, ka hohoro rātou te kotia, te pērātia me te tarutaru, ka memenge me he ota hou. Whakawhirinaki kia ihua, mahia te pai. E noho ki te whenua, e aru I muri I te pono. Whakaahua reka kia ihua, ka homai e ia ki a koe tō ngā kau e hia ai. Tukua tau ara kia ihua, whakawhirinaki huki ki aia, māna e mahi. Māna huki whakaputa tō tika, anō he mārama, o ritinga me te mea, ko te rā e tūana. Oki kia ihua, tatari māri e ki aia, kei mamai ki te tangata e tere ana I tōna ara. Ki te tangata e tai ana e ia ngā whakaaro kino. Kāti te riri, whakarearea hoki te ārita, kei mamai koe, kei tākina koe I te kino. Nō te mea, ka hātepia atu te hunga kino, ko te hunga ia e tatari ana kia ihua, ka riro ia rātou te whenua. Kia whakakororia tia te matua, te tama me te wairua tapu. Ko te ritinga ia I te timatanga, tēnei anō ina e nei, ka mau tonu iho ake. Āmene. Mō rena tātou. A te pānui kei te tuarua Timoti tuatahi o ngā upoko, ka tīmata tātou te tuatahi. Nā pāora I paingia e te atua hei āputoro mā ihu karaiti, mo te ora I whakāria mai I roto I a karaiti ihu. Kia Timoti ki tāku te maiti aroha. Kia tau te aroha noa te mahi tohu, te rangi mārie, he mea nā te atua matua. Nā karaiti ihu hoki, nā tō tātou ariki. E whakawhetai ana ahau ki te atua, e mahi atu nei ahau ki aia. He mea no ōku tūpuna iho I runga I te hiningaro mā, no te mea ka haere e mutu tōku mahara ki a koe I aku inoinga I te pō I te ao. Nui atu tōku hia kia rite, kia kite I a koe. Ia hau e mahara ana ki oiroi mata, kia ki ai ahau I te hari. Ka hoki ake nei tōku mahara ki te whakapono tinihanga kore I roto I a koe. E noho tuatahi rā I roto I tōu tupuna wahine, ia roihi. E tōu whaia hoki ia unihi, e tino mohia ana ahau kei roto anō I a koe.
Ko ia hau ka whakamahara nei i a koe. Kia whakaungi anō te ahi te mea i hoatu nā e te atua. Tēnā kei roto i a koe he mea nā te whakapanga atu o ōku ringaringa. Ka hore hoki i homai e te atua kia tātou te wairua o te wehi, engari tō te kaha, tō te aroha, tō te ngākau mahara. Nā, kei whakamā koe ki te whakaatu i tō tātou araki kia hau rānei, ki tōna here, engari uri atu koe ki ngā mate o te rongopai, kia rite ki tā te atua whakakahanga. Nāna nei tātou i whakaora, nāna hoki tātou i karanga ki te karangatanga tapu. Ki hai rite ki a tātou mahi, engari ki tāna ake tikanga e whakatakoto ai i mua. Ki te aroha noa hoki i homai nei ki a tātou i roto i a karaiti ihu. I mua atu o te timatanga o te ao. Ko whakakitea mai nei i nāia nei i te putanga nui mai o tō tātou kaiwhakaora o ihu karaiti. I whakakahore nei i te mate whakakitea mai ana e ia te ora me te mate ngā kore, he mea nā te rongopai. Mei ngā iho nei ahau, hei kai kauwhau mō tēnei, hei āpotoro, hei kai whakaako. Ko te mea hoki tēnei pāngia ai ahau e enei mate, he ahakoa rā kahore ahau e whakamā, e mātau ana hoki ahau ki tāku i whakapono ai, e u ana tōku whakaro e tae e ia te tiaki tāku i tuku atu ai ki aia. Taia noatia taua rā, kia mau ki te tauira mō ngā kupu tika i rongo rā koe ki ahau. Pūritia i runga i te whakapono i te aroha i roto i a karaiti ihu. Ko te mea pai i tukua rā ki a koe me te aki e koe, a rā e te wairua tapu e noho ana i roto i a tātou. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hāhi, whakapaingia te atua. E tu tātou whānau. The Holy Gospel according to Luke, beginning at verse 5. Praise the Lord to God. The apostle said to the Lord, "Show us how to increase our faith." The Lord answered, "If you have faith even as small as a mustard seed, you could say to the mulberry tree, 'May you be uprooted and planted in the sea,' and it would obey. When a servant comes in from ploughing or taking care of sheep, does his master say, 'Come in and eat with me'? No, he says, 'Prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later.' And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. In the same way, when you obey me, you should say, 'We are unworthy servants who have simply done our duty.'" This is the gospel of Christ. E noho. In a time of quiet reflection, let us encounter God. Amen. Supersize my faith, please. Supersize my faith. Have you ever felt discouraged by the lack of your own faith? Have you ever felt
you didn't trust God enough in a certain area of your life. Faith is a quality we like to treat as a quantity. Faith is spiritual stuff. We feel like we're failing if we don't have enough. We may even fall into temptation or compare our faith with others. And of course, faith is measured in the behaviour of spiritual people. Do we pray enough? Praise God enough? Act good enough? Serve others enough? If I just had more faith. If I just had more faith. And I think most of us have struggled with that at some point in our lives. More faith. If I just had more faith, I wouldn't have so many questions or doubts. If I just had more faith, God would answer my prayers. If I just had more faith, he wouldn't have died, she would have recovered. If I just had more faith, I'd be more involved in the church. If I just had more faith, I would be a better person, a better parent, a better spouse. If I just had more faith, I would know what to do. I would handle things better. If I just had more faith, life would be different. It's an approach to faith at least as old as the apostles' own faith. It is the approach they have taken in today's gospel. Increase our faith. Increase our faith, they ask Jesus. It seems like a reasonable request, yeah? Maybe. Doesn't it mean if a little is good, a lot more must be better? If Maki Tānara can supersize our fries and drink, surely Jesus can supersize our faith. The request to increase our faith, the belief that if I had more faith, things would be different, reveals at best a misunderstanding of faith itself, and worse, demonstrates our own unfaithfulness. Jesus is very clear that faithfulness is not about size or quantity. If you had faith the size of a mustard seed, he says, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Faith is not given to us in a packet to be spent as currency in our dealings with God. Faith is not measured out according to how difficult the task or work before us is. Faith is not a thing we have or get. Faith is a relationship of trust and love. Faith is like Wi-Fi. It's invisible, but it has the power to connect you to what you need. It means opening ourselves. It means opening ourselves to receive another's life and giving our life to another. That other one is Jesus Christ.
That one faith relationship is a determinant of who we are and how we live. Faith is not about giving intellectual agreement to a particular doctrine or idea. Faith is not about how much or how strongly we believe in Jesus' words or actions. When we speak about a married couple's faithfulness, we do not mean they believe or agree with each other's ideas or even a particular understanding of marriage. They are faithful because they have committed themselves to each other in love and trust. They are faithful because they continually give their life to the other and receive the other's life as their own. They are faithful. They are faithful because they carry with them that one relationship wherever they go, in all that they are and all that they do. Let me give you another example. Suppose that I tell you that I demonstrated great faith by driving my car over the Auckland Harbour Bridge. You would probably say to me, yeah, so what? That doesn't take a great deal of faith because it's a solid bridge that has carried heaps of cars and trucks over the years. To be sure, it takes faith to drive over the bridge, any bridge, because you are committing your life to the ability of that bridge to bear the weight of your vehicle. But it doesn't require great faith because that bridge, Auckland Harbour Bridge, has been proven to be trustworthy. So it is in our faith relationship with Jesus. Faith will not, however, change the circumstances of our lives. Instead, it changes us. Now, if you missed that, I'm going to repeat it. Faith will not, however, change the circumstances of our lives. Instead, it changes it. Now, I encourage you to reflect on that. Living in faith does not shield us from the pain and difficulties of life. It does not undo the past. And it will not guarantee a particular future. Rather, faith is the means by which we face and deal with the circumstances of life, the difficulties and losses, the joys and successes, the opportunities and possibilities. Faith does not get us a pat on the back, high fives, a reward, or a promotion in God's eyes. It is simply the way in which we live and move and have our being, so that at the end of the day, the faithful ones can say, without pride or shame, we have done what we ought to have done. Nothing more, nothing less. We have lived in openness to, trust in, and love for Christ. We have allowed Him to guide our decisions, our words, and our actions.
We have been sustained by him in both life and death. Faith, however, is not lived out in the abstract. If it is practiced day after day it is practiced day after day in ordinary, everyday circumstances. Some days, when the pain of the world respond with compassion by feeding the hungry, housing the homeless, visiting the lonely, or speaking out against the injustices of inequity, racism, genocide and discrimination. When we experience the brokenness of a relationship and offer forgiveness and mercy. When we see the oppressed and offer our presence and prayers. In all those we have lived, seen, and acted by faith. Then there are those days where we feel powerless, lost, and do not know the way forward. By faith, we sit in silence and wait. Faith, then, is how we live. The lens through which we see ourselves, others, and the world. The criterion by which we act and speak. Faithfulness means that no matter where we go, no matter what circumstances we face, we do so in relationship with the one who created, loves, sustains, and redeems us. The one who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Jesus does not supersize our faith. It's not necessary. It's not necessary. We live by faith not because we have enough faith, but because we have faith. Because we have faith. Any faith, even mustard seed-sized faith, that is all we need. Jesus believes that, and I challenge each of you to believe it as well. The question is not how much faith we have, but rather how we living the faith we do have. How is our faith, our relationship with Jesus, changing our lives, our relationships, and the lives of others? If it's not, more of the same will surely not make a bit of difference. The mustard seed of faith is already planted within us. It is Christ himself. He has withheld from us nothing. We already have enough. We already
have enough. We don't need more faith. We don't need more faith. We need more response to the faith. Christ the mustard seed. And the relationship we already have. It was my intention to do a deep dive into verses 7 to 10. And I must admit that I struggled to connect these verses with the parable of the mustard seed. However, here's my take on service and serving, and I'm absolutely sure that if I am so far off base, someone's going to pick me up, Pihopahori. So, how many of us, when we do a good deed, look for reward in one way or another? I suggest that we are reminded that in following Jesus' teachings, that as we live our lives, we do so without any strings attached. In so doing, we're serving Him. We do what we can to help others we meet on our way for no other reason than to help, if we can. Ease their burden. Jesus is using, I think, an example from every day to communicate to his disciples that his way of leading is totally different from the leadership of, say, world leaders of today. So worldly leaders can use their influence unjustly and feel entitled to rewards and privileges simply because of their position. The way of Jesus suggests that serving others is a privilege in itself and no reward is necessary. Let us pray. Lord God, help us to walk in your light and live our lives in faith and glory. Through your Son, Jesus Christ, our Redeemer. Amen. Shadow
Remain standing. Ko koe te atua tapu te Ino atua. Nau te mana te ihi. Nau te ao te mauri. Ora. Nau te katoa i te rangi i te whenua ko koe tonu. Ko koe te maramatanga. I te ahora koe i roto i. Kia puta ke tautama ko ihu. Hei pau toko manawa mo te ao ko koe tonu. Ko koe te wairua. Ko koe. Ko koe taku. Ko koe taku oranga. Ko koe tonu rā. Kororia. Remain standing for our collect and then I'll let you have a seat. Before we have our koe, it's a short prayer, so just hold on for a second. E te atua tapu, te tapu me te kaha, te tapu me te ora tonu hoki mana ki te a mātou ki raru i te korowai o tō atu whai, me te awhi a mātou i ngā wā katoa kia whakatapua, kia aruha ki tō ingoa tapu, ko ihu karaiti tō mātou ariki. Āmene. E noho whānau. Mōrena i te whānau o te karaiti. Nō ku te honore, kei te tuku inoi me whakawhetai i tēnei ata. Tuatai ki tō tātou ātua, te runga rawa, te kaiwhaka ora, kororia ki tō ingoa tapu. He inoi nei mō tātou kei te moiho nohia hau, mō tātou nohia hau. Ko wai ōku tipuna. Ko ōku tupuna e whakawhakairo tōku wharenui. Ko wai au e tū aki nei. Ai he inoi whakapapa tēnei. Ko I hoa tō tātou tuapapa, te papa o tō tātou wharenui. Ko te kamaka, te kōhatu, te toka i te kōkona, tō tātou kaiwhaka ora, a ihu karaiti te kamaka. Ko nā anahira e tū aki nei, whakaruru hau i a tātou, nā pātū o tō tātou wharenui, te whare whakairo, te whare tipuna. Ko te pautoko manawa o tēnei whare, ia mere, I whānau maia ihu, I kai ia ki tōna u. I tuku aroha iaia ki tāna tama I ngā wā katoa, te tama a ihu. Ko te tuanui, kei runga, a nā parirau o tō tātou wairoa tapu. Koia tō tātou whare tipuna. Ka tai e tātou, kei te tākoto, kei te papa I roto. Te tiro ki runga, ki nā kōwhaiwhai, nā heke, nā parirau o te wairua tapu meki.
He wāhi whakatā. He wāhi kei te rongo ki te kōrero iti. He wāhi kia piki tō tātou ora. A tinana, a hiningaro, a wairua. He ōranga mō tātou i roto i tēnei whare tipuna. He wāhi anō, e tākoto ana tā tātou whānau kua mate. Haere atu rā, moi moi rā e, rātou kia rātou, tātou kia tātou, e noho aio i roto i tēnei whare tipuna. He whare whakairo mā tātou, tō tātou whare tipuna. Anō whānau, nō hea koe, ko wai koe, ko wai ahau. Ko tātou nā uri o te whānau karaiti ana. Ki reira tō tātou whare tipuna. Me whakahokia, me noho aio i roto i tērā. Piki aki tō tātou ora. Mauri ora ki tēnei whare, mauri ora ki te whānau nei. Mi haro rawa tauwa whare, ngā mihi. E tū mo tō tātou nei himene offertory and whamuri te rā ka watu te mana kia Peopahore. Ka whakapai ki a koe te atua te kaihanga
nā tō pai e nei taunga mō te katoa. Tā pai atu e nei oha oha, hai whakakorore i a koe, a hei whakanui hoki i tauranga tirutanga. Ki te atua, te whakamoimiti, moake tonu atu. Te whakawhitai nui. Kuara te karaiti. Whakarea o koutou ngākau ki te rangi. Kia whakapaingia te atua. Ko te hari mō tō mātou whakaoranga e te atua tua whakarere, ki tutuku hakawhetai ki a koe i roto i aihu karaiti, pāho ana tau kupu ki a te aho te marama a nā ka marama, i te aho tonu nei tō maramatanga i roto i tō mātou pauri, nau i pou te mauri oro mō ngā mea katoa nau hoki mātou i waihanga, ki te whakarongo ki tau kupu, ki te mahi i tau e pai ai, ki eke ai ki te taumata o tō aroha, he mea tika ki a whakapaingia koe. Nau i tono mai tau tama he ara whainga mā mātou, hai pono e manako hi ana e mātou. E tukua mai koe i tau tama, ki a whakamatea hei toha i te ora, hai wewete o mātou hara, kunuhi o mātou hei e tōna ripeka. I tono mai tō wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahau i tau hāhi. Wai hoki i tēnei rōpu whakātu e karapoti nei a mātou, ko tōna rite ki ngā whetū te tae te tatau. Ka whakamoimiti mātou i runga te ngākau aroha, i te ngākau hari, mau i waihanga, i karanga i a mātou. Te atua tapu rawa mahi tohu, tino tapu, tino tika, nau te kororia, nau te purotu, kororia ki a koe, e te atua, te runga rawa, te atua mahi. E te tino tapu ka whakapaingia koe i roto i tautama, i tōhu nei ki te horoi ngā waio anākonga, te toho o ngā kaimahi tūturu. I te pō i mua i tōna matenga ka tangoi e te taro, ka tuku hakawhetai ki a koe ka whawhati ka hoatu ki a nākonga ka mea, tangohia, ka inga, ko toko tinana tēnei ka hoatu nei mō koutou, mei nei tēnei hai whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa ka mau ia ki te kapu, ka tuka hakawhetai ki a koe ka hoatu ki a rātou a ka mea, unumia tēnei kōko toto te kawana te hou, i whakahekia mō mō te katoa hai murunga hara, me inga tēnei hai whakamahara ki a hau. Nō reira, mā tēnei taro me tēnei waina, ka maumahara mātou ki au painga ki a mātou. Te atua o ngā wā katoa i maumaharana mātou ki tau tama, ka whakawhetai mātou ko tōna ripekatanga me tōna aranga mai, ka whakamanamana mātou mō tōna whakareanga, ka tūmanauku ki tōna haerenga mai rungi te kororia, i roto i aia ka mau tonu mātou ki a koe. Whakahange ko tō wairua tapu, mea tia tēnei taro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tono o te karaiti, kia tūhono ki tōna tinana, ki uai mātou i roto i a ta aka pono. Tui, tui, tui a mātou, tui a ki ta mamai, tui a ki te tūmanako, tui, tui, tui a ki o. Te a koe te tapu o te rangi, te oroko hangara, ono te au, te tīmatanga, te otenga, te arapa me te omeka, te a koe, te whakapai, te kororia, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, i konei i ngā wāhi katoa. Amen.
Wakona nei tātou e tō tātou ariki ka ino e tātou, e tō mātou matua i te rangi, kia taputo ingo, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, ho mai kia mātou ai nei he taro mā mātou mo tēnei rā, muro o mātou hara me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, au o ki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakorangi a mātou i te kino, nau hoki i te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, 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 amen. Te tinana o te karaiti, i whatia mō tātou. I maringi o na toto, hei murunga hara. Haere mai, e te kāhui a te atua, tangohia e nei kairangatira a te karaiti. Fuck
Blessed be God who calls us together. Blessed be God who has forgiven our sin. Blessed be God whose word is proclaimed. Blessed be God who alone has called us. Accept, O God, our sacrifice of praise. Anui. To me and through David's koho this morning, I just wanted to share with you. It was written by a brother Lawrence, who was a monk in the 17th century. And he developed an awareness, or an ongoing awareness, of God's love, and working in his monastery's kitchen, which was a place he hated to be. But there, he got used to doing everything for the love of God. So it was in sort of response to David's koho. He says, how do we practice this presence of God in the very small things that we do every day? The first way is to develop the presence is by living each day with great simplicity. The second is in great faithfulness to the practice of this presence and to this inner awareness of God in faith. Always gently, humbly, and lovingly do this without giving in to hurry or anxiety. Take special care that this inner awareness, no matter how brief, precedes our activities, that it accompanies these activities from time to time, and that we finish all tasks in the same way. And as we do this, we gradually grow the habit of faith, of practicing the presence. And for those beginning this practice, forming a few words interiorly is helpful, like, my God, I am all yours. Or, love, create in me a new heart. Or any other phrases love produces on the spot. And the practice of the presence of God, although a little difficult at first, secretly achieves marvelous effects in the soul, attracting an abundance of God's graces. And when done faithfully, it imperceptibly leads the soul to this simple awareness, to this loving view of God present everywhere. This is the most sacred, the most robust, the easiest and the most effective form of prayer. Kia ora.
Kia ora whānau, just to update those that are here today and also those that are joining us online. Really need some prayer. Unfortunately, Kelvin Davis, our minister, hasn't necessarily given us the news that we want or will like, and I think he's considered things he shouldn't consider, and in fact they've made a decision that's an error. So we're meeting with them in the next 5 to 10 days, so your prayers for that would be appreciated. We also had a freezer that blew up last week, which is nice, all good. And David said to me, what are we going to do for food? Well, Tama and Ariana very kindly donated some hangi that they had on Friday, so we've got hangi today. So please make sure you join us over next door for some kai and some whakawhanaungatanga. Thank you very much. I want to, before we have the blessing, just to thank you for your prayers for me. 3 weeks ago, I found that I was in hospital, and I don't think I realised the seriousness of the matter till the first question from the young house surgeon was, "Do you want to be resuscitated?" So I realised at that point that I was in a serious situation, which I perhaps, because the nice ambulance people had given me an injection to feel happy or no pain, so I thank you for your prayers. I thank God for God's mercy in resuscitating me or letting me be alive for a bit longer, and I'm taking each day ata haere. Just take it slowly, and hopefully we will return to a bit more robust health before too long. So we pray for God's blessing for all of us, for our whānau, wherever they are, for those people who are watching online, and for people around the world who need our prayers, that God's blessing will surround them, support them, protect them above, below, beside, and before, behind. Mā te rungarawa e manaki i a tātou, mā te rungarawa e manaki i a koutou, mā te rungarawa e manaki ki te katoa, i runga i te ngō te matua, o te tama, o te wairua tapu. Āmine. Closing wātanga. Mana, 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 mana,
Haere I rungi te aroha, haere I rungi te rangi Māori e. Āmine, ka haere mātou I rungi te ingoa o te karaiti, kororia ki tōna ingoa. Kia koe anō ki.